handle. Icyo cyo muri kureba aha cyaba aha mwanya uguru kumanya nkarwara aha muhanda uguru kuza Kisoro ku Rugakabari umucanga cyo kumanya nkahamuru wa town council. Icyo kintu orugutoru nurabaho abantu binji buri izoba nurabaho entambura zitari zimwe na zimwe hariho ebimotoka ebihango hariho za basi hariho tumotoko tuce hariho abarambuzi abakubani baza kurambura mu myanya itari yemwe nemwe bona ni barabaha konka habwo ruguto rwa sisikare izoba noreba ngo abasa kuba mteganisibwa omuntambura kandi abantu batari bamwe na bamwe babasa kuremwa kugumiza mukurabaho kuza umumyanya itari yemwe nemwe baba ni baza Kisoro tibabasa kurabaho aba ni baza Kabari nabo tibabasa kurabaho ahabwe nshonga yewe ruguto kurwahindura bibi koka itwa hituri kugambire bituri aha ground kugira ngo tugumize muno tupereza buri kimwe cyo no kukiragende nane birakorwe kureba ngo rugutoro rwagaraka rwaterezibwa harabaho abantu nko kubatwirene barabaho anyo bwo gwatungo buzubobu no ruraba nko uruguto uri kubaneruza mu nsibiri ya Kongo Rwanda nangwa no mwaro na za trailers kuraba mwanya ugu ziri kuza umunsi ya Burundi ebintu okubiri hategeshaha abantu nibaciye buzane haja gukorwaho ci kureba ngo go muhanda gwagaraka gwaterezibwa kandi umubwire nkobu ahenjure kiriyo ne yongera kugwa so tuturi kumanye kirabeho tuturi kumanye kirakurateho ecamane no kugumiza mu iwe noreba TV West kugira ngo ebira rugaha biyona ntija kubana tubikongera turi kumanyisa ebintu okubiri kutwazibwa abwa TV West ni job namanya aha harwara omuri amurwa